The guidelines for disposal of the extra Form 34A that were already printed so that they are not inadvertently used. We believe it will be credible because of the measures we have put in place. At this point in time, 5 days to the elections, we have done all the procurements. Nginya rĩu IBC ikinyanĩirie gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ gũtũma indo cia gĩthurano matũũra-inĩ, na imwe cia kaunti iria ciamũkĩrĩte indo icio nĩ Meru, Tharaka Nithi, Embu, Kiambu, Nyandarua, Kirinyaga na Naikuru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Gatho nyingi muno Wanjikũ tũgĩthiĩ na mbere. President Uhuru Kenyatta nĩ ahũrĩire ndebe mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Raila Odinga akĩũria aikia a kura kaunti-inĩ ya Gĩthii gũkamũikĩria kura kwa ũingĩ mũthenya wa gĩthurano. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa atongoria a Kisii na Nyamira thingira-inĩ mũnini wa iregi wa Kisii, President nĩorĩtie mũingĩ ũgathura atongoria arĩa marĩ na kĩoneki gĩa kũgacĩrithia bũrũri ta ũrĩa Macĩ Wadia wa Mũrĩithi aratarĩria. Kaunti-inĩ ya Kisii agĩcemania na mũingĩ na atongoria ma kaunti ĩno na Nyamira, President Uhuru Kenyatta nĩ ahũrĩire ndebe mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga, akiuga kuma makeithania nĩ akoretwo akĩmũteithĩrĩria maũndũ-inĩ matiganĩte ũtongoria-inĩ wake. Wale mtachagua waendelee na kazi, wale wataanguka tujaribu kusaidia kusukuma upande huu, kila mtu apate kakitu, ama namna gani? Maendeleo yale ambaye tumeweza kufanya, tuwe na serikali ambaye itaisongesha hata mbele zaidi. Na mimi naamini barabara ya kutenda haya ni moja, na hiyo ni ya Raila Amolo Odinga. Uhuru ogete Raila niwe uri na kĩoneki gĩa gũkinyanĩria mĩtaratara y'ũthii wa na mbere na kũiguithania mũingĩ. Sisi tumechukua pahali ambapo tuliwaachiwa na wale ambao walikuwa mbele yetu, na tumeweza kusukuma kazi mpaka pahali ambapo tumeifikisha, na imefika wakati wetu pia sasa kupatia wengine nafasi ya kupeleka kazi hiyo mbele. Bede ya mũcemanio ũyũ atongoria gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ makathĩrĩirie Uhuru makiuga ibinda rĩa mĩaka 10 iria akoretwo wathani-inĩ nĩ amareteire maũndũ mũthii wa na mbere ũrĩa megũtũũra mamũririkanĩte naguo. You have brought very many things. Our water system here in Kisii municipality was only 6,000 liters. But your Ministry of Water, through your guidance, we now have 28 million liters of water here. Kazi ya ukulima, maendeleo yanaendelea. Kazi ya elimu, tunaona nini yanaendelea. Kazi ya hospitali, zingine zimeelimisha, zimekuwa level 5, level 6, wakati wako. And as I tell our people, even in our meetings, I know and I can speak to it accurately. You actually love our people and you have a soft for our people. Atongoria ũndũ ũmwe na mũingĩ ugĩte nĩ ũkanyita wendi wa kĩoneki kĩa Uhuru Baru tarĩki 9 na njĩra ya gũikĩria Raila Odinga kura. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Macĩ Wadia wa Mũrĩithi. Gatho mwanya Macĩ Wadia wa Mũrĩithi. Na tuikare ũtetini hanini kũrĩa mũnini wa President Ndagĩtarĩ William Ruto nĩerĩte a Kenya matigetĩkĩre kũgayũkanio na mĩthingi ya ndũrĩrĩ rĩrĩ kambĩini cirainĩkĩrĩra. Agĩtongoria mĩhang'o ya Kenya Kwanza ya kũmatha kura Kirinyaga na Kiambu, Ruto orĩtie honge cia ũgitĩri cikorwo cigĩtacũkĩria makinya ma watho. Atongoria arĩa mararia mĩario ĩgĩcogera ngũĩ makĩria ĩrongoreirie andũ arĩa maikaraga gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley. Jegabui ena riboti yo makĩria. Kura nĩ ciawe nĩ batoni ya Kenya Kwanza ikihanyukania na mathaa ikimatha kura kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Kiambu mbere ya dirisha ya kuha mũingĩ ihingĩtwo. Ruto orĩtie mũingĩ ũhĩmbĩrie thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti wĩ gacũmbĩrĩ na ndũgathikĩrĩrie mĩario yothe kuma kũrĩ ateti arĩa mangĩcũngĩrĩria ngũĩ. Ile kazi Uhuru Kenyatta na mimi tulianzisha ya kuunganisha Kenya
kwa kuweka watu wote kwa kuweka watu wote kwa amani. Hiyo kazi mimi William Ruto nitaipeleka mbele, na hawa watu wachache hawawezi kufaulu kuturudisha nyuma mahali ambapo tumetoka. The future of this country is William Ruto. Ruto ugite kumana na wendo na witikio wa muingi hari kioneki kia ngwataniro ya Kenya Kwanza, uhotani wa githurano kia muthenya wa keri kiumia giukite etikitie ugakorwo ri wa mwena wao. And I am promising you, mukipiga kura tarehe 10, hawa watu tutawashangaza. They will be surprised at the outcome of the election this year. Na watajua ya kwamba Wakenya wameerevuka. Watu wa Kirinyaga, sisi watu wa Mlima Kenya tumekata kauli kwamba Jumanne hii inakuja atakuwa William Bwana Yesu asifiwe. Umakagio Kirinyaga, matoni ya Kenya Kwanza irugamire kaunti ya Kiambu kuria thiurukite matura ma Thika, Zambezi, Kamugu na Kimende kuria yuritie muingi ugatwithania cira wori ugatwika gavana wao wa gatatu bitikaine hiu gatagati ga atongoria aria marahitaitanira giturua kiu rungu rwa ciama iria ciri ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza. Ngiribotera iNooroTV jizagwo Jenga Wabui. Utirithia wa Raila Odinga Martha Karua ni oritie atumia na ahuria biashara mathure tigiti wa Azimio, akiuga thirikari ya Odinga nigekirira kwaura atumia morito maria makoragwo mamagumeire na kuhuthiria ahuri a biashara mawatho ma wonjoria. Karua augete ate Odinga ni alirikanite atumia na njira ya kumwamura atuike mutirithia wake, akiuga ate thirikari ya Odinga ne kahukia ungumania. Haron Njoroge wa Maina ni aratariria. Thiko ithano mbere ya githurano kinene, mbutu ya Azimio igayanitie miahuiri niguo kuhungura gitaru kia ithuiro ria bururi. Mutirithia wa Raila Odinga Martha Karua akiuha ahuri a biashara tauni-ini ya Kitale kaunti-ini ya Trans Nzoia, thutha ucio kuha atumia kaunti-ini ya Bungoma na kuha ahuri a biashara tauni-ini ya Webuye mbere ya kunyitanira na Raila Odinga kiharo-ini kia Buhungu Kakamega. Karua augite thirikari ya Odinga ni kahuthiria ahuri biashara mawatho ma wonjoria niguo matige kuhinyiririo na kwaga baita wira-ini wao, na iguru ria uguo Odinga ni akagirithia riera ria wonjoria bururi-ini. Karua oho acokeirie Odinga ngatho ni kumuthura atuike mutirithia wake, akiuga mweke ucio ahetwo ni atumia bururi-ini. Kwa hivyo amekamilisha uongozi wa Kenya, na mimi nawauliza simkamilishe kwa kura, sababu yake ilikuwa kuwa point, yenu ni kuidhinisha, na kuidhinisha ni kupiga kura kwa fujo. We are in the last phase. Nyinyi mna uwezo. Sasa muone kama leno ni jukumu kubwa kuliko wengine. The final push. Mimi nawaomba mumekubali kuwa mabalozi. Mumekubali kuwa mabalozi ya kina mama. Tumesema we are going to push Martha. Tunaenda kuzaa Martha. We are going to be behind her. Karua augite thirikari ya Odinga nigetha ikinyanirie kiriko kiayo na Kenya no nginya ikahukia ungumania. Hata hapa Bungoma mshanunua wheelbarrow for 100,000. Kama umefungua mdomo kama double carburetor ya gari ikinywa petroli, kama hivyo ndivyo utakula pesa ya umma, hakuna huduma itawezekana. And your commitment to zero corruption ndio watu wamekupenda. Na pia sisi hapa Bungoma tunasema
tutatembea nawe. Riri gutigarite mathaa 72 mbere ya mihango ya kambini gutiriho kuringana na watho muthenya wa Jumamothi. Mbutu ya Azimio iratigirira ati gutire kura yatigirira na thutha ikiuha kura makiria ma milioni 2,500 cia kaunti ciothe cia ithũĩro ria bururi Jumatano. Handu-ini ha Inooro TV kuma guku thoko-ini ya Webuye Bungoma, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Tuikare utetini hanini kuria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga niatirihete kambeni cia kumatha kura cia gĩturwa kĩa president mwena wa ithũĩro ria bururi. Odinga akaire muingi witikire gukeyumiria kwa wingi keri kiumia giukite gutigirira ni wanyita itemi hari kuhe bururi wiathi wa gatatu wa kuhonokia utonga wa bururi uria we na mutirithia wake Martha Karua makuite. Julius Kareithi wa Munene niwe uratariria. Ishara ya ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaunti-ini ya Kakamega guthiritwo guthimida kiraniro kia muthia kuri muingi wa ithũĩro ria bururi ihenye-ini ria gukinyira kura itanyihire 800 cia gicigo giki gutanatuka. Siku ya Jumanne, Tuesday, mtarauka mapema. Vijana siku ya kuna kulala. Tunaenda kwa vita, sio? Usikae karibu na moshi. Hakuna moshi yanagusa wewe, Mnaenda pale, sahili wanafungua mko pale. Sisi tunasema leo Kakamega na Mlembe Nation kwa ujumla tunafanya declaration, tumeweka kufuli ya Azimio hapa Kakamega. Tarehe 9 musilale hata kidogo. Tutapiga kura kwa baba na mama. Odinga aruga wona yuke wathani mutaratara wa gwakana kuruguri iganda njeru gakorwo ri ngoro-ini yake, akiongerera ati haha niho wiathi wa gatatu wa kuhonokia utonga wa bururi ukanjiriria amwe andu aingĩ makegira mawira. Tumeonyesha ya kwamba sisi tunaweza kuleta viwanda katika taifa letu. Viwanda ndio itakomboa nchi yetu kwa upande ya ufukara. Hizi viwanda tutaanza kujenga. Kazi ya kujenga viwanda ndiyo kazi yangu. Manake mimi ni mhandisi, mimi ni engineer. Eranire kunina gitago kia ategi a thamaki iria-ini ria Victoria na njira ya kunyagia mbiraru cia mairi igatigirira ni mage na uhuthu wa gutafanya mihango yao. Ile njia ambayo tukufuata kama taifa letu baada ya miaka 5 tukimaliza kipindi yetu mimi na Mama Martha, mtaona mabadiliko makubwa. Tutaleta agricultural revolution, mapinduzi ya kupanda ya kilimo. Odinga oreti arumiriri yake ithũĩro ria bururi gukane yumiri na njira nene kumuhe uhotani na njira ya gushuka miti tareki 9 mweri wa kanana. Hawa jamaa hawezi kuleta mabadiliko kwa taifa letu. Sisi tumesema tunataka kwa unyenyekevu kuungana na Wakenya pamoja tuweze kuleta mabadiliko kwa taifa letu. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne wafanyikazi wasiende kazini. Ruto! Mbutu ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance iranire gukanatigirira gutire mwana wateanirie mathomo kumana na wagi wa bithi na ukiogakorwo ari rugano kuri matura maria matuire mariganeire. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Kareithi wa Munene. Gatho cia mwanya Kareithi na niwe gatwambe tuhumuke o hanini tu Mike. Tuikirie mugeni witu hoino muthi ni arikitie gukinya ni tuko tukianiria nake kaida gatari kunene niwe Dr. James Nyoro, governor wa Kiambu, no tuko tukianiria nake. Tuikirie soke kaida gatari coho.